Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanya mo nang itatanod mo, pare? Naglalastog na. Kunamlan na sino na. Bakit kasin? Agasan. Kunadaki di kanya kaon. Alaklakayan na kaon. Ngawan manaknakam niya. Ay, imbaga dadaydakan ka, paray. Unya rin. Di dalam po, pare. Ang diwag kita di adu amanan. Ay, muli ka. Ay, apay anak ko na pagdaya. Pag-aasam at di ka ba ilang, pare? Kasano apadasin? Alain na katanod mo, pare. Ha? Apay kabailan pa lang ba? Di agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kituin na. Huh? Kapag alam to, ba't agbalin na kapitan? Na! Lakay kapitan na rin. Ay! Buwitan niya! So nga lain na kung natanod mo, pare. Ay, ato, at ipagbaliwan na dahil ito'y barangay kabildatan. No siyak titanod ba? Natalnamot na ti barangay tayo, inte. Apay-pay lang nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Nagpresenta garo. Madasan tayo mo. Ano niya mo ti kabailan na? Sa bagay. Ay, awata ka. Nagtanod. Adakan ka na ita, inteng. Uy. Kumplito danton nga agronda. O niya. Bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako natanod. Di ko nam siguro nalakatagbalin atanod anya. Ay nabadaw nariga. Agpuyak ka. Basit pa'y ti honorarium ang maawat mo. At dangarot ti pampanunutan ka diskarte ito yan. Anya manan deta pampanunutan. Bangbangir manan ta isa mo. Ay, mamuam tulat na to yan. Isuasan ka nga tagtagaray. Ang dadapintas at planaw to yan. Apay anak ako silap kaya. Kaya, nalang ni Tata Badong kastanaw, kapitan. Apay. Kita mo lang naman dagbalin atanaw. Muray laka. Ano naglastaw? Saan ba't analastog? Hindi pa nagkunakan pa nagkita. Saan kada kayo atag kumpari kayaw? Ngam talaga analastaw. Kita tayo No saan anasaya ati aramid na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mingarod kaya ti kaadana kan kadwami atanod. Dagayan nyo latan na. Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito'y barangay Kabildatan. Anya ngay ti makunam tamaysan atano diti barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay naragsakan ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong Mau at itanod kat nasken nga agrondada iti rabi Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agama. No naturod ni Badong kumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Narigat at balinatanaw. Amo ni Badong ko dayta. Ay sapay lakuma tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kiti na iti barangay tayaw. Awan ag tatakaw. Awan aga-apa. Awan ag gugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayaw. Wan ko kumaray. Pudno dayta. Isu apatyak amaragsakan ni Kapitan. Amaysan ni Badong ko kadagiti tanod na. Hoy, Kusep! Umay ka man dito'y. Nay, apay pa na yung Tata Badong. Basta umasidag ka dito'y ayang kaw. Apay. Apay, awan day dayo mo ah. Sir ko ng bida. Apay ko mga ayabang kamat iti sir. Uy na, tasyak ti kalakayan na tanod. Di sir ko ng magkanyakan. Na. Apay ngay asar. Apay sir. Kwa, itimplahan ng man iti kapay. Saan to pa'y ngagpatimpla ni Kapitan iti kapina kanya? Si Kantuki din. Nukasta, di nakitimplahan. Na, nagmutay. Itimplahan ako na. Gunain, itimplahan ka, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na. Tumay ni Sir Badong. Sir Badong? So muti kaya nangayawag may kang kuwana. Tayo so kanong ti kalakayan. Kagawat. Ay unay betan.
Tugaw, tugaw ni kapitan nakasla iso ti kapitan ay. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Pumo kami na sana kasayatan na ano lang takataka pa daw. Ang laing ang ibaon. Ang kalatan iti binaan iti kapina. Da kami pa itong rabe. Kita man ka ba na natagunda? Badaong! Badaong! Apaya! Ay nahaadang ti dinanog ijay ikit ti kalsada. Ingka anawaan ida, taday ta ti trabaho ti tanaw. Way, mapanak idayan da. Darasuma! Way, mapanakaon! Sige, danugay! Danugay! Sige, kasta! Danaw, gay na! Hoy! Tatapalaw! Hoy! Ay, atal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay! Ay na! Dita, kinugtaran na, dita, gana sa'yo. Unak man na ganawa ka! Anya, anawam kiday, kinagmayat abuyan, di pa nagdinanog da. Kita na nagkinugtaran, ay na nagbayaday. Agbuya ka kaday. Susot pinatay dan sa malay. Anawa langain. Ay saan? Aglalay ka manin ako na akong kay. Hoy! Agsardan kayo! Hoy! Hoy! Saan ka? Hoy! Pasagsalita! Gunggunam kusay. Apay kaming agan anawa ka dita. Ni may kalako man nagbuya, di saan nakanadanaw. Unay mo day tabukol di tamuging mau. Huwag nga rin kagawad. Inramraman da ka, dinano kayo dagiti aga-apa. Sada balik ta agapukan ka. Naanawa dagiti aga-apa lalaki. Unangam kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mat iti health center. Dinto mo naganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa? Ta nagtartaray mo't anapan ija ayan dagiti aga-apa. Samit! Nasangpet ak ngagbuy-buya. Kastaunay ti katawa na ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kini kapitan. Asan nang alayan na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsarunungal daw. Agronda kami, nitong rabi ay tuya. Agpuyat kayo ano kasta. Ay kito na, talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiagta. Nanipod nagbalin ka atanod badong. Anyang awan nga ibagbagam may. Awan metlat ta masidsidata. Ay kaya danto ah. Kanon tong ada. Kabigatan tuyang. Adan isang pit ko amasida. Urayim lain ka di. Reporting for Jotay, sir. Naa! Uray kalaag saludo kanyak apari ba daw? Ay kit agreporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabi iwan. Ngamnay, apay nga agsalu-saludo kamutin akas la soldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito'y barangay tayo, paray. Iti da ito'y apanagronda Ay na! Ay, wala niya. Dakal, ti pagbaliwan na da ito'y barangay tayo, paray. Ay, sa bagay, dahi tamatinam na maagparay. So, maragsakan na ka nangalakan ka. Kastanod ko! Anya mo dito kabuhato yung agrondan ta nakaturog. Tatabalaw! Uy! Shhh! Nagring ka! Hoy! Tatabalaw! Nakadilima ba sa manok? Manok mga ibagbagam. Di mo timbagaking ka. No ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no da lumabas ang manok. Ay basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ay ang agronda tayo? Da kayo ti agronda, tamaturugan. Madiday ta Urumbang agronda tayo amin, tatabadaw. Ay laklakayan na kaon, pagrundahin na palayang may. Ay aguray ka man. Anya da dyan nakatuon, ni dyan isang ati kayaw. Aguray ka. Ay! Manok samay! Manok nga ta. Unsa! Apay aya! Na! Namurmurayahan ako na. Nay! Aguray ka! Papana mo nga, tatabadaw. Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Naa! Anya nga tararamidam tuyan. Ika na gumatang iti Ricardo. Taluttuya kung dahito natiliw ko manok. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagan pa yan. Saan tamit amanok dayta? Kitimbaga magking kay dirabe. Ngayon to no sumangpitat. At danawit ko asidayin ta. Kitiso day tuyain. Mala, ingkag. Taka sa pulak ti Ricardo. Wen, mapanakaon. Ngam niya. Di mo man isa istoryahan kini kumari makuanan.
Hindi talim tumanin ang manok ti si Dainta. Gumatang ka iti laya, bawang kan sibuyas, maray. Wenman maray, tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya, Nagtiliw ni badong ko iti manok idirabi ay. manok yaw? Saan mo't iti kunak? Nagtiliw iti saan nyo atarakan? Inak man laangan, na istoryak matan kan ka. Kat ko na ni badong ko ajak istoryaan. Mala, iyawat mong dagiti rekadaw, tagawid akawn. Ay, nailaw anak matan. Adda tagtao di tarwar, inteng. Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakan da amanok, kas kadapato. Ay apay nga umay dapay dito balay nga agreklamo. Adu kanuunay dagiti agreklamo ije barangay. Ay, aniyan ti mapaspasamak dito barangay. Adumot ti mataktakawan. Katre nabimot nga agronda dagiti tanawd. Kompleto da pa yun kunam. Kuna idin ni pare ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No, ala akas tanod, agam, naa. Ay, kat dakkel talaga tinagbaliwan na. Takita adon ti mataktakawan, iti taraken na. Saan nakabaulan ni Kabadong ti aganawa iti agaapa, kapitan? Ay, isumod na ti bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray ije ayanda. Ngam saan nga aganawa, no diket, agbuya, kansugsugan na idang agapa. Ay, saan na mabalindaytan Kan isunsat agtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay naglukon, apari ba daw? Uri agdama kakadagiti kakadwa na atanod, kapitan. Podno, kapitan. Kadagronda kamay. Agtiliw iti manok. Wano, kumpormiditan ni tataba daw. Ay, aniya, mat aklase ti tanod daytan. Nagtakaw magganti kayat ng aramidang kap. Ay, nukas ta ti aramid na. Ay, ikataklaangin. Saan pa yung agronronda maturog ti kaya ng aramidain. Ha? Ay, ikatagalagan. Aywan, kapitan. Nasaysaya at pa nga ikatanyaw. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga drama tuyang. Apay asuruan ka. Amok ayat ang drama. Tapno makadrama ka, no kasarita na ni pari nga inteng. Daytan ti bagbagakan ka, idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan analakat agbalin at anod? Naskon anasaya at tiaramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkadagiti, nyaw awid ko amano ka. Kanadapay pataw. Ay di nakiramraman dita. Si kalaang ti sumungba. Tasi ka tinagaramid kadagita kalukwan. Ay pare. Pare inteng. Pare aya. Ay, naa. Don't cry. Ah. Awan pa impagbagakang ka, you are crying na. Ay, amuglatan pare. Ibagam nga ikatin na kaon kastanod mo. Na! Apay nga mom? Ay, katamuklatan na pare. Eh, no kung mga menta nagaramid ka itinasayaan. Di saan ka kung mga ikatan? Oh. Ay, kasano mga min pare. Patak. Kunamay dagiti amanaw. Hindi tiniliw ko na. Ay, makaringgor mga may. Oh, tila, ras-rason mo. Ay, bayadam kiday, dagiti manok kan pato nga inalap. Apay, di nalakas yan pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ha? Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong. Madusa ka. Tagtaktakaw kamat ngamin, iti saan mo adiwan. Ngam sakbay na, kaya't may manakablawan da Regina Carbonell, ken Natalie Carbonell, dita bahong La Trinidad Benguet. Ken, kada kayo aminen ako, anaayat adumdungag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kaya ito ay estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, kasla itala ang makitak day dya a kutse. Akin kutse iti day jay ni Beth. Nga anak ni Bakat Lilay di tabanger a kalsada. Da Bakat Lilay? Kawan, kabarbaro di kutsida. Ginatang kanu ni Beth. Second hand kanaw, ngam napintas kanu Imbagman ta nakagatang da iti kutsida. Katun tadakkel mo ti sweldo di anak na. Kan mabalin anak loan iting gatang na. Kundi kutsida, ngamdaan mo't di balay da. Ha? Agraraman kiti Kasapulan kanu ngamin ni Beth tilugan. Isu akapilita naging matang. Kan nagadalmot ten anak maneho Ay na, no siya ti gumatang iti kutsay. Jay brand niyaw, saan asikunhan? Na apay, adda aya paggatang mo mare. Ultimo third hand kan fourth hand kat di ka pa'y makagatang. Ha? Anya third hand kan fourth hand maribanang. Kaya't ko asawan iti dayta mare. Katay nabababapay ngam second hand. Ay, kasta? Tano agsasao ngamin ni Marituyang. Kat kunamlan adda igatang na itilugan. Idinto ta din sapay makagatang itinaimas asidaunda. Na! Sobra mo day ta pa nagsasaw maribanang. Apay, sika. Kanayon ka di anaimas ti sidsiday nyo kini Kapitan. Ako namlan nagadaw ti igat-gatang mo itinaimas asiday nyo. At least, makagatangak itinaimas asidaan me. Kasi tay aldaw, adobo a karnit baboy kan karnit manok. Da kayo ngay, saluyot laeng. Nasabat ko ni badong mo. Napanagala iti saluyot ijay likodan ti balay nila kay Berto. Tawan ka naut si daan nyo. Ha? Ita, nagsasao ka. Kasla makagatang ka iti brand nyo alugan. Kay, anya kumati kayat mo, Ay. Hep. Ay, husto daytan. Sumardeng kayon. Mala, tapno awanan ti apa. Agawid kayon iti babalayaw. Ang mga duwag pinenget kayo pa ay. Wan maray, jak kayak ti makipinenget. Tanapakumbabaak ngamin a tao Indakaw. Anya ka no? Napakumbaba? Bayamon maray. Ay, jak amo kada kayo adwa. Apay kadiya kasta kayaw. Ay, jak lang amin kayat ti panagsasao ni Marituyang, maray. Lastog. Tinasayaat nga aramida, maray. Liklikam ni Marituyang. Tamangan kit din no agpinenget kayaw. Badong! Mangpanunot ka man iti dakkel a pagkwartaan! Ha? Darasam tag panunod! Ha? Di nakmulagatan akasta! Darasam tag panunot iti dakkel a pagkwartaan! Ha? No kumangamay tabak nang ka, di ada kumabrand niyaw alugan ta? Ha? Di agsidata kumamag iti pasig anaimas, asaan a pasig asaluyaw? Ha? Tasika, awan pa'y aasensyamag. Saluyot lata ti paspasidang kanyak. Hay! Diyak la kuman nakiasawa ken kay day. Ha! Day la kuman bak ng alakay tinakiasawa kiday. Siguraw, doon niya kumaitan. Nay, saka mo ti magnadito ay para, papanam.
Ay, kunak no asino itayin tinakatapay amagmag na. Italaang makitak ang nakatapaya ka amagmag na. Ay, kuha nga min pare. Ah, Ay, na, parikot ko ni Tuyang ka. ha? Jak man mo. Agbalan sa amot nun pare. Ay, pagkunamay nga agbala. Kano agong ungayt. Jak amaw, no anya tiga po na. Yay. No nya laditan di sasawin na. Ha? Isu mas dawak latan na. Kan jak nakasasaw. Apay nga ta. Isu pinanawak latan na balay pare. Rimuarak latan, adi nagtimtimak. Mala. Palami isang pala ti ulo na. Sakbaya kasaritam. Ay kasaritam man no, anya ti parikot. Malamiis med siguro, Jolom Tuya. Anya ti pagpungpung tutan. Sika! Agong ungot ka lata. No kumangamain tabak nang ka. Doon niya ako kumamot ita. At ako kumamot lugan ko a brand niyaw. Ha? Agsida kumamot iti inaldaw iti agkakaimas asidaan. Akas iti adobo a karnet manok. Kan karnet baboy. Ha? Ay, kasla na rewind lang ah. Ay, badong! Di nakitaon iti pasikeg. Takagura ka. Ay, nakman lang ni J. Bangkag. Oray bangkag ka bangkag! Di ka mo bumaknang! Ay, nagmalasak unay anak ki asawa ken ka! Kanak man ititinapay kan sardinas, Maray. Tabalunag man naman pa ni J. Bangkag. Utangag pa lang ah. Oh, sige. Kan nayuna mo iti kapay, kan asukar. Ngayon, agbayagak, iti kalapaw may. Ah, isan kan gagawid, iji balayaw? Ay, saanin, Maray. Yak magustuhan ti ugali ni Tuyang. Ha? Ay, kastaya. Apay? Yak amukin ko na. Kimaron sa ti bulan-bulanan na. Makapasuron. Aya, Yak kaya ti apa. Isu lumiklikak pa ilaing. anyamanan ti diyo nagkinaawatan. Awan may tamo ka nagapaan, mi Maray. Ngam kimaro at talaga ti bulan-bulanan na. Isu na sa isayat langin na lumiklikak. Hello, Beth. Si kamot gayam day ta nakatugaw di ta paraangan yo. Saan da ka di ama ilasin na, nanabanang? Ay kasano, kat pimintas. Kan pimu daw kamot ngamin ang nagtrabaho ija Manila. Agyaman nana. Sa dino ti papanan nyo? Ay, agpag napagnaaklaeng, tapno mawat-wat ti bagbagik. Aging ga anakadano nak dito ayan yaw. Apag iso nana, at dalinuto ni nanang ko a merienda. Umay kayo nana, dumanon tayo di tabalay. Ah, ay katuwan ay grasya daytan. Iso ajak liklikan. Aya, inikan na ka ni Beth iti perfyaw. Iso matlagayam ang nagbanglo ka, Maray. Kan makaay-ayo day tabanglo ti perfume mo. I would, Maray. Kan adapay inted na at chocolate, kan bath soap. Ay, iso day ito naka-paper bag na igam ko. Ay, aya. Ay, pasalubong na kanukanyak. Kan adapay shampoo kan lotion Ay, swerte kanu kasta, Maray. Ay, katuan Imbagla ajak gatangan. Ay, uwan Saan mo't gaya man naimot ni Beth anya? Ay, talaga asaan, Maray. Ay, kat anya ngay ti amom. Ang mga nuumay na kantumot ikan. No ikan nak, ay kat pagyamanak. No saan, awan anyaman na. Nanak wanang, ikan ka iti lotion kan kape, agraman shampoo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, katagyaman nak Ay, nagsaya atin ngay. Ado nga minti collection ko ang lotion, kan anyapay di tanana. Iso nga ipadawat kon kadagiti nasaya at panagpuspuso na akaaruba, tapno saan amasayang. Oh, adto'y nana, Day, ay, uwan kat pagyamanak, ta inikanak, be. Wan, nana. Wan gayam. Nagasat ka man, ta nasaya at itrabahom iji Manila. Wan, nana. Agtrab-trabaho ak iti opisina ti may sa adakkel a factory iji Manila.
Ay, kablawan ka, balasang ka. Kan agyamanak iti inted mo. Awan gayam. Ada nanggag ko asao maipapankan ka. Anya dayta, nana? Kundi kutsi ka kanaw. Idinto ta nagdaan mo di balayaw. Agraraman ka kanaw. Daan nga agpay so di balay mi, nana. Ngam dayta tiyor urnungat. Kasapulak ngamin ti kotse. Tapno saan akon amarigatan nga agbus wano agvan. Aywan Ngam, bayan nyo lang dagitang agsasao iti kasta, nana. Awan anyaman na. Anya ko makanya. Nasaya at no saan mo asakitan dayta. Ngam, imbaga kalakan ka atap no maamwam. Wen, nana, sa anak nga apektado, nga uray ibagbagada nga agraramana. Nibet day ito masabat ko. Napanan na nga ta. Ha? Tilas tawag a babae. Kunamlan asino akabaknangan. Takundi ko tsipay. Ha? Agraraman. Naimbag nga orasyon na toyang. Ha? Jaksong-song batan. Lumiklik iti dalan. Wan, Marey. Lotion, shampoo, bath soap, perfume, kan kape nga imported. Adapay chocolate, Inted amin day tanibay? Ura ni Maribana ang inikan na mat. Aya, Koleksyon na kano dagita. Taado matigagayim na ija Manila nga agit itad kan kwa nakadagita. aya. An-anwan na kano ngay dagita kat nagadumat. Ang mga no ag-expand adi na pa'y nausar. Iso aday ta, ipadawat na kanulaangan kadagiti nasaya at atattao. Nasaya at atattao? Wan, Maray. Again babak ng kit di Agir-irig to pa'y malaang di balay da. Ha? No siya, saan laang akakasta ti katangag? Gumatangak pa'y ay iti pangpapudaw nga agas, kan amin na aklas iti pagpapintas, kan pangpaubeng. Ha? Ha? Enak man langay, pasikat kayo kidata tao, ha? Na. Ay, nagalas ti ugali na abakbakadan. Iso asaan ang makapagdapal ni Mariba ng kankuan, Gaputa na galas ti ugali na. Inteng, umay nakakanuikan ni Beth iti pasalubong. Wen kapitan, ikan kayo iti t-shirt kan bangbanglo. Anya? Ikanak iti kasta? Wen kapitan, nakita kayo alimabas ijay paraangan ni itay agsapa. Nga madlaw ko nga agap apura kayo. Iso asaan kayon a pinagtimkan. Nagsaya at kanak iti t-shirt kan bangbangla. Wen kapitan, ado nga mintiin sangpet ko apa sa lubong. Ket may sa kayo ang napilik na ikan. Talo ang nagdadakil abang banglo ti ited ko kada kayo. Agyamanak no kasta. Nagsaya at kan, Beth. Kan adapay. Nabanglo asabon, kapitan. Dakil abanag para kada kami dayta. Thank you, bayaman, ta usarak to dito at t-shirt no da meeting mi iji ilay. Kasta mo tinti bangbanglo! Ay na, Beth, thank you talaga. Naparabor kagayam. Ngampilpilyak dagiti ikat, nana. Tadagiti laang nasaya at ti ugali na ti ikat. Kaya't kadi asawan dayta, anasaya at ti ugali may kan ni Integ? Wan, nana. Tinulungan idi ni kapitan ni tatang ko. Sinapol da ginwang ni tatang ko ang nagpukaw. Ay, wan. Malagip ko. Naibag ata nasarakan mi ginwang na. Napanlagayam nagaram. Ket da kayo mat, nana. Tinulungan nyo idi ni nanang ko, ang nagisirek iti bilag na amais. Ha? Ay, wan nga agpaiso. Malagip kon. Agtudo ide agundaway. Kat apag isumat alumabasak iji ayan yaw. Iso at tinulungan kon ni nanang mo. Wen, nana. Basit laba nagdayta, no panunutan. Uray basit la abanag, nana. Tanasaya at itang aramid.
Kat ala, iti sumarunong agawid ikan kay tumanan iti pasalubong. Ay, napanpanugak Nagtugawa man pala dito sa alas. Hoy, Badong! Agtog tugaw kalaptan dita! Apay adi kag sapaw iti pagbaknangam tapno maisagutan na kumamot iti bangbanglaw, shampoo, bath soap, kan pagpapintas kaw. Ha! Napnapanam nga main! Apay adi ka nagaw-away Imbes ko mga agsapol ka iti mabalin mo nga isagot kanyak, akas iti nabanglo as shampoo. Ha! Ay, agungungit man ay. Ngawan magagbaho na. Di nakitaon iti pasikig Badong. Tad-adda amahay bladakin ka. Awan pa'y serbimot nga asawa. Di nakpa'y maisagutan iti nabanglo asabawn kan lipstick. Ha! Pumano ka man langan kat saan kang agaw-away! Enteng, apay ajak makit-kita ni pari Badong. Jak mo. Ura siya kadyak makit kita. Ni Marituyang tikanayon ko makita. Hanggang jakla pampansinan. Ha? Gapot ako namlan kabailan na ti gumatang iti brand new alugan. Ha? Nalastog. Na, ay napanan nga ni pari Badong nga rod. Win nga rod. Nalabit ang nagbakasyon. Winkat nga ta. Nagawid siguro ijay lugar da. Apay, anakalidliday ka nga imay dito itersinak, Maray. Kasanaw katalon abulan asaan anagaw-awin ni Badong kaw, Maray. Kunak man, no okay laang kan ka, nga awan ni Badong mau. Tasigon kan kwa na, kat pinapanaw mau. Ha? Imbaga na kan ka pinapanaw kaw? Kawan. Nagsarsarita kami, sakbay anapan naglugan iti bas nga agpa Isabela. Kasta kaday. Iti pa nagsarsarita may. Naawat akon agapo iti apal. Iso a pinapanaw mo ni Badong mau. Ha? Napagsisilpo mi ni Kabadong, no apay nga agpupungtot ka akanayawn. Katidakas na, isupay tinangi papasam iti pungtot mo, gapo iti apal mo. Ay, kuha. Uwan mat. Umapal ka ni Beth akarubatayaw, tanakagatang iti kutsay abranyaw. Umapal ka kada kami ni Maribanang, gapo ta inikan na kami ni Beth iti agkakangina apasalubong. Ay, kuha. Katidakas, pinapanaw mo ni Badong mau. Kat kunana, nga uray saan kanon nga agaw-awid. Uray di na kan makitkita, aginggat panungpalan yaw. Ha? Nagalasmot nga minti ugalem. Ay, surota kaya Isabela, Maray. Naskan nga agawid mo't lang. Ala, surutam, bareng agsublipay. Agbalbaliw akon, Maray. Basta agsubli lakit din ni Badong ko kanyak. Waun, agbalbaliw akaw. Ay nanatoyang. Ala, inkasurutan ni Tata Badong, bareng agsublipay. Daytan tumat, tadi mo maikat ti ugalim a kinaapay. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agatangak iti kamuti kan abwa. Adamulan. Awan ti mulak. Ngam adamulat ti karubak. Ay no, kayat mo
Gatang ka iti kabildatan ta, gatangak mat kanyam. Ay, sige pagtulagan ta, numano ti pirkilaw. Areglado. Gatangam iti medyo nalaka. Kat ilakok tumat kan ka. No, dalakit di 5 pisos aganan siya iti tunggal kilaw. Mayatay. Ay, wala. Urayak iti tsindaan. Wala, masapa akto nga umay. Di awan pa'y unay tao. Tapno nalakati agi karga kan agdiskarga. Sige nga raud, masapa akto matinton bigat. Mangantayo ng gail, ang dangamin papanak. Papanam kat rumabiin. Apay adamanan haranaem. Saan ko pa'y amasangot ti agharana? Didak tumot lang kahit dagita babae. Kasano ngay akayat da ka? Alang-alang mo ti panagaram mo. No makita danto nga doon ti kwartak. Mabalin akayat daktaon. Pagkunaam nga, kayat da ka no adda kwartam. Iso nga ron da padasag ti madaan iti adu a kwarta. Tapno adda ipalastog ko kadag iti babae amadi kanya. Kayat mo nga raon. Kayatan nakatimay sa babae. Gapo iti takwar. Sinalbag kit de. Sana may spilling ti kayat dagita babae. Saan nga amin? Apay nga sakit. Awan mat unay kwarta kat kinayat dak di antim. Kasta ka de. Apay ngay, nakalimut na ti daduma kamutay. Sino ngay tinangkalay? Wan nga raud. Apay ngay, tinakaw damot nga agpaysawn. Ay, madiday tuwin Masapol ang matakwatak no asino tinangkali ti kamutay. Kasano ngay ti panang takwat mo? Dayta ti panunutak no kasanaw. Adda nakita katugot kay ti motor iti dalan. Saan nga tangay kargada iti motor tinalada kamutay? Ay, wine. At damot nakita ngam tricycle samag. Tanong motor, may sa apilid la kumatitugaw. Angam saan naginabay Ay, mapanak man ka di parenteng. Iyuman ko day tayo. Rumbang lang, nagloko kat tinang takaw iti kamutitan. Ay, imbag man tada nagatang mo nga kamote, sip. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito achip tanaw. Katimbangan tangaro din ata, bayadi akon. Mani-maninday tao Nabita pagsapulan iti kwarta hanggang tayo agpasada. Ada maalakmanan inton bigat. Sip. Ay, arigla daw. Basta masapatamanin na. Sige. Aba ako mamanan. Saan nga kamote ta, i-deliver ko pa'y dagitoy. Ay katwan Adu kay tinakita ka kamuti kan abada. Kamote kan abada? Saan mo nga mula dagitoy? Ay, kwa, Renato. Ginatang ko iti akin mula, ti kaya't ko asaway. Bakit paray? Kasla umasok mo tila payag kan agong mo kan matam. Si ka mamuti matakawan iti mula na paray. Apay, di ka masunod. Adda ka di tinakaw da amulam, pare ko. Adda, di kamutik. Kamutik? Nalawat, nalada. Ay, my goodness, my shoes, my head. Sino nga tinang takaw? No amok tinang takaw. Pabayadak king kwa na, tapno di marwam. Saan ko magaroon nga mo, pare? Asino nga itati pagbayadan tayaw. Kahit saan mo nga ron nga mo ako nam. Bilinam na giti tanod mo, tagbantay na pare. Anya nga iti serbi na gitatanod? Arkos ka dilain? Saan mo't? Di dala matsambaan mo't tinang takaw iti kamutim. Inunaanda kami kit din tagtatakaw. Kinali dati kamutim ay. Nalawa ka diti kinali da, Maray. Ay nalawa amaray. No kumakin nandala ang tikinali da. Sumagmamanula nga po aw. Saan magtaadaw? Inla ko dalaki day. Ay, nagalasan. Agtakaw da, iti ilako da. Ngam, asino ngay nga tadagita, Maray? Kasanungay nga amumi maray. At daya agpakada nga agtatakaw. Tapno amumi no asinaw. Masapol nga ron nga aggunay manen dagiti tanod no kasta.
Suron ko no asino man day tangag tatakaw. Sigurado nga ibilin ni Kapitan ti panagronda dagiti tanod. Kwaraw. Natakaw ti kamuti ni Paribadong. Isu nga idaulam dagiti nasiglat kan maingal aman nakigubat mo. Ay, isti kadwam atanod. Sige, ibaga kadakwada nga gronda kami ti kalsada. Ibaga, no sa dino ti pagrondaan da. Sagdudwa ti agkuyog Dua ijay pagsarkan na kalsada. Dua ijay daya. Dua ijay laod. Dua mat ijay amyanan. Ureg may sakit di abagatan. Apay, di ka mabutang agmay-maysa? Naturida kang kal. Ripugak dagitang agtatakaw. Kasta ati ka anak chip tanawd. Imalakanyak anaturad ka na sigla. Ship! Adumat to'y abra. Ay, sabagay, husto ta, adumat tinag-order kanyak ti abra. Ay, no ka na yung nakasnaw Mayat ti dagsan ti bulsa. Ay, una. Agbukswagon ti bulsa ko nada. Gaputado ti kargana. Baglakit din ta, adu ti magatgatang mo di kabildatan, ship. Dahil ti pang kita manalaingak adumiskartay, rinataw. Mamatiak nga nalayang ka. Ada ka di pa'y maalak no bigyat? Aging ga di maibus ti mula ti aking mula. At dalat ta maalam. Nasaya tapno, at dalat ta maideliver ko iteso kaya. Sige. Masapat naman ang ngagkita yung tunbigan. Kunak man no nagrunda na kiti tanod ti dirabe paray. Nagrunda damay. Apay makapungtot ka manan. Mga manutokak ti rinundaan da. Anya? Natakaw manan dagiti apak paray. Kano imbaga, sagdudua da iti pagrundaan. Dua ijay daya, amyanan, kan laod, kahit nimot ko arog ijay abagatan. Apay anya pa'y lati makunam di tangay paray. Tangad, dagita tanod mo. Tangad? Apay, natakawan ka lata? Mga manutanod mo lang, dagtatakaw. Ha? Ay, surod ka, awan serpida, tanod. Ay, nasingpet dagiti, tanod ko paray. Awan pa'y nadama ko at tinakawan da dito'y kabildatan. Apay nga ron na natakawan na ngay. Agasan pa'y titinakaw da ngay. Bumsog ko matitsanda tinagtakaw. Ay, makapasuron dagitang agtatakaw. Natakawan kayo kadimanan, Maray. Wan maray. Aba magtitinakaw da. Kuna ni Kapitan anagrunda da. Natakawan kami malata. Inlako da siguro at itinakaw da. Taadaw. Ay, unay kat lang arudan. Uray, kumano da itay si daun dala ang ti alaan da. Kasano nga taaya ang maamuan no asinaw. Addan tulatapan nakaduktal no asino, Maray. Ay, makapasoron at talaga. Awan pa'y nalako may. Day takit din agtatakaw tinaglakaw. Ay, nagturot man no asino da kita. Katuturudan, Maray. Naglakaw, iti saan na amula? At agpakasar agayam kaw. No kayat mo, awisan ka Paribadaw. Let's go. Ay, no pumanawa di daw. Ad-addan ngay busan da timula ka kamuti kan aba. Ha? Ay, sino nga taaya dahi ta nga agal alamat mo no agtaktakaw. Ay, dahi ta nga ron ti pakasurunak pare. At datugaw ti tricycle nga agturong ijay. Saan nga ta nga inlugan da? Ay, nagadun nga, no inlugan da pa iti tricycle? Isa bay. Umay ka, taintakitahin pare. Nalawang amin ti minulayak kay. Ay, mapantaman nga ron. Kitain taman ti bagbagam amulam. Kain ti tugot ti tricycle. Way, ninta pare. Ang mga naibagam nga gululbudak. Makitam ti tugot ti tricycle pare. Numutor ko ma. May sa ti dalan ti pilay. Saan may? Ta nagsinumbangir may? Oo nga ano. Tricycle lakit di day ta. Ay. Sino nga ta? Sinalbag day ta tatakaw. Ay, kwa, intapay man aglinaw, ijay sirok ti kayo, ta agpanunutan no kasanuta maduktalan paray. Mala, inta karod paray. Kay, nalalaingkit din day tangag tatakaw ng iti siya. Kapitan!
Ang mga numaibos adhipay na duktalan, no sino ti agtatakaw. Ay sus! Aramatak itate kinaalibtak ti ado nga utak ko. Nanatuyang, kasla damot parikot mo. Ay, maburibor ti ulo. Tanatakawan kami manun iti aba. Kakahasi kami ang nagmula. Sa balay, ti mairan-ranaw. Nagrundamot dagiti tanod, nga mapay ngay. Kunapay kat ni Badong kaw, nga amangan no tanod mo't laang tagtatakaw. Saan mo't siguro ang marami ti tanod dayta, nana? Amo pa yan, Violet. Kasla uray siya kat mamatiak, amay sa kadagiti tanod ti akin aramay. Ay, hindi ka mapapasol, no kastaman ti pamatim, nana. Ngam siyak, kasla imposible amay sa kadagiti tanod. Kasano nga main, kat ibagada ang nagrundada. Apay nga dalat tamot natakaw. Ay, andan na panunod ko apabuspusan pare. Tapno maamuan ta, no asino tagal ala iti mulam. Ibaga madago sina paray. Aramidan tan, no nyaman day ta. Ay, no maaramid ta na panunod ka. Ay, mapanta iti ibagbagang akasaran Ibaga mo na, no niya day ta na panunod mo paray. Ay, ada palakan barita iti kalapa mo. Ha? Ay, ada mo paray. Anya taramidan ta iti palakin barita ya. Ay, mga ramid ta iti dakil apalabog di tadalan. Ay, no tao ti magna. Saan naman anaw ta nalagan ti tao. Ang no tricycle. Ay, sigurado amayabot. Kaya't mo asawan, dakil nga abot paray. Wala! Ay, kanta iti pinisi akawayan. Panakadaplak na. Gaburan tamot iti basit adaga nga daruot na. Tapno saan amadlaw palabog. No tao nga paiso ti magna. Saan na mayabot? Ta pinisi akawayan, titaplat na. Oo! Ang no tricycle. Sigurado amayabot. Neng, ayan ngay niyang Kyle. Awan mo't dito'y barangay haul kagawad. Nagkuyog da ka ni tatambadong, mapanda ije kasaran. Ha? Pati ni Tata Badang, napan. Ay, wan. Nice. Naa. Nga mapay amaragsakan ka, di imbagak akadwa na ni Kabadong. Ay, saan mo't kagawad? At dala na lagip ka, iso naragsakan na. Anya kumaday ta na lagip mo. At dangamin pagkwartahan manan. Anya kumaday tangay. Tapno amok mo't. Barang adamot kwartak Para lang ka dagiti lalaki day tao, kagawad. Anday na. Naikarga amin ang dagiti sako iti tricycle. Inakaon. Sakaya akong ti tricycle ka. Nanay, apay ngay. Bumabamot ang ti tricycle ka. Mati na ka! Apay ngay, naiabot ti tricycle ka. Anay ka, naibit ti saka. Sak makaikat dito ito naibit ti saka. Tulaw! Asidagtan iti palabog paray. Nay, makitam ka niti makitkitak paray. Ha? Atan sa nayabot Ay, darasin ta. Ay, noon na makita ka tao. Gaburakan. Tapos gunggunan na. Ay, saan ba't pagaburam ngay? Ay, multaan ka pagbayadam lang saan agaburan? Ha? Sika? Ay, tanod ka pa yung mga rag-warag. Ha? Tulungan na kang Kyle. Naibita ka. Ay, sinalbag ka. Inton ko, ginaburan ka din Ay, kwa. Ay, tulungan ta pa'y paray. Ay, mangan mo't noon at mapasama ka ni Kwarong akaanak ka. Ay, sus. Tulungan da. Ay, sus. Pagkawanan Tata Badang. Saan ko nga ulitin? Bayada kami na tinakaw-kaw. Basta tulungan Mariga.